Još jednom zahvaljujem svima i nadam se da ćemo i u budućnosti sarađivati na ovakvim projektima koji se mnogo znači za naš kraj. Hvala. Evo ja par reči, čast mi je da ono što mi je ukrala domaćica i direktorica, ja sam u ime građana Raške i Novog Raška, zahvalim Fondaciji Novaka Đokovića i Centru za interaktivnu pedagogiju, što su projekat koji smo započeli nedavno tako brzo, pomogli nam da ga tako brzo i realizujemo. Fondacija, da upoznamo naše meštane ovde koji su došli da ispoštuju i isprate ovaj događaj. Fondacija Novaka Đoković i Centar za interaktivnu pedagogiju imaju za cilj da naša ruralna i seoska područja u Srbiji, kojih ima dosta, eto, da tim područjima zapravo približe malo predškolsku ustanovu i Školica života je projekat koji je namenjen deci od 3 do 6 godina iz tih ruralnih područja, da, kao što sami znate kakav mi problem ovde imamo, da mnoga deca naša koja žive u tim nekim selima, koja su, da kažemo, malo udaljena od svih ovih naših institucija, vrtića i predškolskih ustanova, da dobiju ono što im rođenje, da kažemo, pripada. Ja, evo, zahvaljujem se ovom prilikom iz Fondacije Centru za interaktivnu pedagogiju, a iskoristio bih ovu priliku, kao što svi vi znate, 27. novembra za Dan opštine, opština Raška dodeljuje, da kažemo, prestižne nagrade i zahvalnice veoma bitne za veoma bitne učesnike u razvoju opštine Raška i u pomoći Dan opština izgleda svaki put sve bolje. Tako da ću ovom prilikom iskoristiti priliku da uručim zahvalnicu Fondaciji Novaka Đokovića od strane Skupštine opštine Raška za doprinos u radu našeg naroda. Ja bih zamolio da srećno, hvala vama, da ste živi i zdravi i nadam se da ćemo opravdati i vi i mi zapravo tu zahvalnicu koju ste dobili, a mi vaše poverenje. Hvala vam što prepoznajete rad koji Fondacija i trud koji ulažemo u opštinu. Generalno, jako nam je drago, na sreću, opština Raška nije prva od koje smo dobili zahvalnicu, međutim, naša želja da dođemo do što većih broja dece u različitim, pogotovo u ruralnim opštinama. Takođe, želila bi opštini, kao i predškolskoj ustanovi, da se zahvalim na tokom ovog projekta koji smo radili, su stvarno imali odličnu podršku i sa druge strane da stvarno pohvalim inicijativu opštine, ali naročito roditelje koji su se volonterski angažovali da taj objekat u Biljanovcu na kome smo radili izgleda još bolje i da deca mogu ne samo u ovom predškolskom, nego i kasnije u školskom delu da stvarno žive. Hvala vam. Nadam se da će za par godina, kada ta deca osjete to što ste im doprinuli, možda jednu priliku mi dati i noverovsku nagradu najprestižniju naše fondacije i tako, ali kad oni dođu da odlučuju do toga da treba. Hvala vam. Izvolite sad.